khona umuntu ochitha itiye emsebenzini mewabona ukuthi wena uthenga idrink lapho na ukazi uzuyiphuza idrink yakhe nangelilodwa ilanga akakaza athenga idrink uthatha uhambe uyogeza inkomishi uzothenga compromise akuthiwa kuthenga idrink ushama phone calls adakiwe wazenza ukuthi ufocus into engekho my drink isilambona ukuthi uyakaza inkomishi mhlake unemali yena athenga idrink engangesibhakele lingene yena khona umuntu emsebenzini meke wamchargeisa kanye useyofuna umchargeise njalo ngake ngacelwa intombazane uCasia esitolo iyahamba ifuna abantu abanama charge ngathi nginayo ngivula ilokho nginikeza ngakusasa usuku omunye umjida ahamba yokhokha ethilini iuCasia yona ahamba yokhokha ethilini sihlukanisiwe ngezikhathi zeCovid bayaze besisebenza labo merchandiser kwathi abahambe baye third floor la kuyikade kuyiboardroom khona kuyobe inkantini yethu sakhuphuka namalokha abanye basalele inkantini engezansi enkulu hawu ngicela mfethu mawusufika lapha phezulu kuSibanibani ucela ngiboleke i-charger uthi ke lo mjida intombi yakhe le uthi yini kuyakuchargeisa before ithi le ntombazane he kuyangichargeisa uthi manje ngoba wakuchargeisa kanye sekufuna ukuchargeise njalo hayi ahamba khokha athi ngizohamba ngizomtshela befika kumina uSibanibani uthe ucela umchargeisa wakwamchargeisa ngithi lezo lo ngimchargeisile athi manje ke senomthwalo wokuchargeisana zonke izinsuku akayiphathi ngane le yakhe i-charge thenga ngokutshela ucela umchargeisa lo mjida wenjalo ke makungasuka umuntu nesinkwa ayosikhokhela khuphuke naso bafike ngigcoba mina kuyaziwa ke ngisho la egcina ukusebenza khona bengahlukani nepeanut butter nje nerama into zokugcoba hlezi khona elokheni because ke nginqena ukuphatha isikhaftini ngifike ngithenga isinkwa nje siphelele ngisihlukanise phakathi ngidle wafe ekseni ngidle wafe emini ngiyeti ma uyafika umuntu ngiyagcoba la enkantini ufika nesinkwa mfethu ngisacela ungigcobise sinabantu abanjalo sicela ungigcobise mfethu lana isinkwa lo mjida akahlangene uzobuza athi ngalesikhathi usikhokhela sisodwa ungaphethe iphone ungaphethe lutho bewuthi uzosigcobana akahlangene ukuthi akahlanganisela ukuthi nalezi zinto lezi ekukhulunywa ngazo ufuna ukukhipha umqondo wokuhlakaniphelana emsebenzini khona umuntu mfethu okakufica uthenga isinkwa ekseni nge-tea time udle isinkwa ugcoba isinkwa athi amupha u4 slices noma athi ayawungishiyele lapha esisalayo unesikhaftini lasibeke efrijini uzothi ngelunch ahamba usifudumeza adle akazi na nje ukuthi ngelolofu ukuthi emini usiphethe isikhaftini noma uthembele kulesinkwa lesi bayazi bake bayikhuluma abantu khona into bangane yayikhuluma le nto yathi yazi mfethu ukubuka ukudla ukuphekwe ekhaya ubonke ngeke kangithandi ukuphatha lento emsebenzini abantu emsebenzini mawuthi kuyasebenza esitolo noma usebenza esitolo manihleli nje enkantini etafuleni uthi usivula isikhaftini amehla bethi nje okusona kunabantu abangena amahloni ke into enginyanyisa ke kakhulukazi esitolo because kwakuhlona amatafula amaningi enkantini gcwele amantombazana ayikho into enginyanyisa nje yokudiscusswa kokudla komuntu hayi uthole umuntu odiscuss ukudla Sibanibani inyama engaka hayi kwasha ngacima ukuthi amalanga moyibo ufana lento ukuthi uthi uyadla bathi abantu hey uyadla ndoda uzofika ngisaba ukophaka ekhaya ukuthi ngihlele ekhaya ngisebenze uNkulunkulu angikhumbuleke ngithole kumsebenzi ke esitolo sengiyakwazi manje ukudla into engiyithengile sengithi angidle kangangokuthanda kwami ngisaba ngisho ukophinda ekhaya ngoba ngisebenze manje sengidla uma ithanda because ngidla into engiyithenge ngemali yami seningitshela kale ngibatshela la ngisebenza khona yabona la sesitolo ngangayifuni lento bafowethu uzofuhlala ekhaya usaba ukophaka ngendlela usaba ngisho ukuphinda usaba ukuphaka ingqumbi yokudla ngoba usebenza usuyasebenza manje uphaka ingqumbi yokudla uphatha inyama eningi niyakhuluma futhi kanti nini la umuntu ezodla khona in peace uthi asivula isikhaftini uthi awuzibusisa uyintandane yakwabo wajwayela ukuthi uma udla i-drumstick elilodwa eplatini wathi akufake nje u3 piece uthi masiyavula isikhaftini la enkantini ukudla uphuthula umbozo wezinyama hawu ngeke Sibanibani inyama eningangaka yawuthi ngithathe awunikeze yodwa akakubuze uyakutshela abeyithathe beyidla lo muntu unonina noyise makuthe kwigrosa kube ufike sePontsitshe sivivaneni kunabantu abanjalo emsebenzini kuvamile nje ukuthi labantu abanotho bazoncela lokuncane kwakho wena obhadanisa kangancisho omunye umjida
besisebenza naye uyena umuntu ebantwini bonke angasebenza nabe engangikwazi ukuba yimina kuyena. Wafika nesinkwa esine-peanut butter wathi awumfethu ufika ngiyagcoba la etafeni khona namantombazane. Awumfethu awungigcobise fethi irama abuke isinkwa sami esine-peanut butter kuphela. Ngithi mina hayi yeke ijuice wenza itiye. Ngiyazi i-peanut butter iyabambelela la. Ihamba wenza itiye khona uzothi mawuhlafuna isinkwa musuyehlisa uyiphushe ngetiye khona izoncibileka izokwehla kalula. Ngamncisha athi amncela amantombazane athi lo muntu lo uzalwa yinesi unini uyasebenza la uyinesi eyidini. Lo muntu isikhaftini noma isitsha akasigezi kubo kunomuntu okukhokhelwayo ukuklina kubo nokugeza isitsha. Mina into engidlayo nozoyifica ekhaya mathi uvula ifridge nekhabethe into ethengwe yimina njoba sihola umholo olinganayo mina naye. Futhi mina njengoba ngikwazi ukuthenga lento zokugcoba yena njoba kubo uPhonsitshe Sivivane nakayithenga igross angathenga ibhakede le-peanut butter. Ngamncisha umuntu engangikwazi ukuthi ngibe yimina kuyena singancengani. Bese kuba khona omunye kwevele mangithi asamse uthenga isinko angizibe uyambona mase ngigcoba la sengihlele enkantini usedla amakinati. Ngeke ngize kubize ngegama ngagcina no TikTok sengiyayisho lento usiyobona nje la uthi engangihlali kahle uyombona udlela amakinati bese phela amakinati yakho usecela u4 slice la noma 2 slice sazophinda agcobele izinto zami kodwa mina amakinati nakakaze ngidle lutho. Kwesisikhathi mhlambe mangithi asamse uthenga isinko mhlamba khipha u2 athi hayi mina vela ngidli kakhulu shuthi lo 2 onele lama slices ambalwa azowadla kodwa izinto azozigcoba lezi zami uhlakaniphelana. So ke lo mjita ke mfethu wengamfuni umuntu owenza njalo ukuthi i-peanut butter yami nerama onunyuke nesinko akahlangene kodwa uzoyikhuluma leyo nto ngoba akamfuni umuntu ohlakaniphela omunye. Uyazi khona abantu ababeke badiscuss ukuze kuphele out usibani bani abantu bazofisa ukubhala inote lo ntuze nodongeni ukuthi umuntu akadle isikhaftini sakhe. Ungezi uzongicela isikhaftini kuze kube kabili mina ngingakezi uzocela isikhaftini sakho kanye khona umuntu okafika azokucela into edliwayo umnike. Aphinde ilanga abuya azocela into edliwayo awukakafiki wena. Yabo mathi ngicela ukudla ngilinde angikulinde nawe uphinde ubuye uzocela okwami ukuze ngikwazi ukuphinde ngibuye ngizocela okwakho. Angikwazi ukuthi ngibuye kabili wena wakezi nakanye ufuna ngizi-up ufuna ngicele kanye lapho ngivula indlela ukuthi nawe woza kumina mangidla uzocela. Kodwa wena mawungezi uzocela mina ngize ngiphinde ngibuye isibili sekufuna phela nayo common sense isebenze ukuthi lo muntu sengimcela kwesibili ukudla akase azakucela okwami. Mangithenga idrink akayicela uncama ukuphuza amanzi kodwa mina eyami mayithenga idrink yena ngichitha itiye. Izinto lezo nje kufuna abafundi nizama ukuyiyeka emsebenzini. Angathi ngisebenza ngixakwe umuntu oyinje emsebenzini ongiphethe noma sekuyisikhathi abe si-free la funa bengiyadla khona ngirelaxe nangu nawe la hayi. Babesha abantu bathi yazi ngokubukhulu kanjani futhi ukuncisha umuntu ukudla ubone lo muntu lento useyayidla ngiyamnika kodwa angithandi kodwa ngokuthi ukusatshela ukuthi ukudla kukhulunyelwe uyavuma nje umuntu azavune. Omunye uthi uyamnika uvela ubone ukuthi hayi wakuzavuna hayi wakuzavuna kushuthi kade vele umnika uyamonto uyakubuka uyayihana nto manje ngicela ukucela uthi hayi naku ukuthi hayi vela kuzavuna umuntu ubonthana lo muntu akashaya namahloni nje mina angaze ngicela lutho kuyena. Kufana nomuntu mina engazi mengazi uhola imali engaphezulu kweyami umholo wami uphinda kanje noma kabili bese uzocaphuna into yami ngiphatheka kabuhlungu ngathi ngacaphuna la besihola imali elingana iyazi igenge bengisebenza la lapho kusebenza khona yayizi ngihleke ithi hayi mina bafethu angifuni ukuqamba amanga kulungile mangizocelwa yinini esihola imali elinganayo ngiyazi mhlawumbe imali yakhe isheshe yaphela khona into kade kuphoqa ukuthi uyenze ekhaya nami ngelanga ngizobuya ngikhale kwena ngela awusuka nje mfethu macaphuna umuntu engazi wathi umholo wami uphinda kathathu aphinda azozavuna kulento encane manje ngithenga ama-chips uzozavuna kuwona ayi ngeke akwehli kahle ngoba ngiyazi lo muntu lento engiyithengela ngayiphinda. Asingahlakaniphelanini bafowethu emsebenzini nje futhi funeka besiphathana kahle because abantu abasiphethe basiphatha kabi. Thina siyabasebenzi funeka besiphathana kahle ngingabi nenkinga yakhe emsebenzini engathi ngizoyithini